Idemo. Rođen spreman. Boban, kako bi se opisali v enem stavku, v eni povedi? Kao kad sam bio u Zvezdi, dobio sam nadimak Bobinator i to mi je uvijek interesantno, bukvalno samo ta reč Bobinator, kao Bobi, moj nadimak. Bobinator se vodi sa Terminator kao Terminator, kao niko ti ne može ništa. Čovjek metal, čovjek robot, čovjek sa druge planete i kao Domination. I onda mi sve mi to kao jedno ime možda zvuči onako malo čudno, ali mi se sviđa taj nadimak i uvijek mi ostaje u sjećanju i uvijek nešto kad mi je teško, ja se uvijek sjetim, a ti si bio Bobinator, kao bio i ostao, tako da mi to najviše sviđa. Odlično. Razmišljali ste o upokojici, potem pa sta vas Saša in Luka Dončić prepričala, da se pridružite Iliriji. Po mesecu in pol, kako se imate tukaj? Prezadovoljan. Prvo sam razmišljao stvarno o penziji i to je bio jedan onako da se malo smijenim i da se posvetim deci i da nastavim, pošto imam 10 i 14, 1, 14, 1, 10, tako da sam pokušao da se kao smirim i da, što se tiče smirim, što vi kažete, upokojim, da odem u penziju i da se posvetim deci, ali naravno profesionalni košarkaš, profesionalni sportista, uvijek željan dokazivanja, tako da jednom imali smo taj telefonski poziv sa Sašom i Lukom, tako da je urodio plodom i eto mene ovdje. Igrali ste v velikih klubih, v NBA, CSKA, Žalgiris, ampak tudi mali klubi, kot je Ilirija, imajo svoj čar. Imaju svoj čar, naravno da imaju svoj čar, volim to dokazivanje, volim kada treba da napravimo nešto, kada treba se uzdignemo, bukvalno volim svoje saigrače, baš mi je drago što sam ovdje, svi su dobri oko mene, znači stručni štab, klub, svi okolo, treneri, saigrači, znači stvarno uživam i samo Ljubljana je mnogo lep grad. Nikad nisam znao i mislio da ću ikad živjeti u Ljubljani, ali stvarno mi se sviđa, stvarno ostavlja impresivan utisak na mene, cijela ova priroda, cijela Slovenija, naravno već sam bio ovdje i kao mali, igrali smo u turnire i utakmice i ABA finale i finala i šta još sve i kao klinci. Tako da mi uvijek onako ostaje u dobrom sjećanju, tako da i sad isto imam taj isti utisak da Ljubljana je samo prelep grad i stvarno uživam ovdje. Ilirija ima zelo mlado ekipo, vas ti igralci delajo mlade, se počutite mlajši z njimi? Pa znaš kako, svi su mladi, znači svi mladi i onda kao, pošto ja imam tih 37, punim 38 u avgustu, tako da se osjećam onako i ja mlado, znači sa njima kao trčati gore dole i vidjeti te mlade momke i njihovo razmišljanje kao kad sam ja bio bukvalno mali klinac i razmišljao na isti način, tako da se isto osjećam i ja tad kao super, sad sam ja s vama, isto smo godište i tako to, pokušam da ih ispratim u svakom smislu, naravno u trkačkom smislu, naravno ne mogu u godinama, ali mogu u svim, u toj zdravoj energiji, pozitivnoj energiji, mladoj energiji, nekim greškama isto, svi pravimo zajedno greške, tako da to treba da smanjimo, ali momci su stvarno perfektni, odlični talenti i baš mi je drago što sam deo njihovog života i oni mog i da možemo jedni drugom da pomognemo, pošto ja i dalje učim, oni još tek treba da uče i tek treba da prođu to što sam ja prošao, ali ovo zajedno možemo da postignemo ciljeve. Znani ste kot odličen soigralec, že Luka je to poudarjal v Dallasu. Kaj je po vašem skrivnost dobre ekipe? Tajna dobre ekipe je dobra pozitivna energija. Tajna dobre ekipe naravno su dobri igrači. Tajna dobre ekipe da imamo taj timski duh da želimo da pobedimo. Pošto ako i naravno dobar rad na terenu, dobar trening na terenu. Pošto ako i posjeduješ dobre igrače, a nije dobra radna etika i nije dobar ta pozitivna energija koja vlada među igračima, da nemate, to se zove slačionica, da imate tu zdravu slačionicu, dobru konekciju, da znaš kada neko probije, da ode na kožu, da će neko da ti pomogne, da će neko pomogne tebi ako ti pomogneš. Tako da je to verovanje jedan drugom, kao poverenje jedni u druge i to je najbitnije, znači poverenje, želja za dokazivanjem, želja za radom i želja da uvek postigneš što veće ciljeve. Znani ste kot vedno ste pozitivni, nasmejani ste taki že od malega. To je više pitanje za moju mamu, ali naravno mi svako ima svoje uspone i padove. Jedan dan je ovakav, drugi dan je onakav, tako da pokušavaš da te
da te neka energija ne sputava i da ne ostaneš zarobljen kao loših misli, nego pokušavaš da razrediš taj deo, da ne bude kiše, da ne bude tmuro, nego da bude malo i sunca i pokušavaš da se nasmeješ i mislim da je pozitivna energija i smeh naravno mnogo dobar lek, pošto čim se smeješ, malo je više zarazan i onda drugi ljudi počnu smeju oko tebe. Bitno je da u srcu razmišljaš pozitivno, da imaš u srcu tu neku pozitivnu energiju, tu neku svetlost i naravno da razmišljaš pozitivno oko toga. Že celo življenje ste v košarki, bi si želeli v športu ostati tudi, ko končate kariero? Ceo život sam u košarci i to je realno najviše čime se bavim. Naravno, počeo se bavim malo i glumom, i muzikom, i svim nekim ostalim stvarima. Tako da mi da ne kažem da sam više neki show biznis nego sam sportista, ali ja sam entertainment. Što se tiče košarke, naravno sve ima svoj radni vek što se tiče igrača, ali naravno želeo bih da ostanem u košarci kao bilo šta god to bude bilo, koja funkcija, da pomognem mladim igračima da se razvijaju i da ono što sam ja postigao u životu, ljudi koji su pomagali meni, da ja uzem njihov korak i pomognem ja njima. Igrali ste tudi v filmih, bili ste v Hollywoodu. Je bil večji pritisk biti pred kamero v filmu ali na pomembni tekmi na košarkarskem igrišču? Pa znaš kako, na utakmici to vežemo ceo život i tu smo stalno i bavimo se time i uvek postoji ta neka nervoza, ta neka trema koja ima na utakmici, ali više na platnu je onako drugi deo kada ti tu ne plivaš kao to nije tvoja branša. Tako da je tu malo više nervozniji deo kada počneš, ali onda kao što više ponavljanja, što više stvari koje prolaze s jednim s drugima, onda ti postaje lakše, kao opustiš se i jednom i u drugom smislu. To je isto kao kad počne utakmica, podbacivanje, nervozan si pre toga, onda posle kao vidiš samo svoje saigrače, protivnike, 2 koša, loptu i idemo da igramo. Nebitno koliko je publike došlo. Kaj bi bili, če ne bi bili košarkar? Šta bi bilo da nisam košarkar, što je dobro pitanje, razmišljao sam o tome i ne bi da ti dam odgovor. Iz razloga što sam uvijek sam teo da se bavim sportom, da budem to nešto, ali 100% bi, možda bi bio na farmi, možda bi bio poljoprivrednik. Vidjeli ste da dobro vozim traktor, tako da samo da mogu da stanem u traktor, to je najbitnije, ali mislim da je bio dobar farmer isto. Se kdaj naveličate vprašanj o svoji višini ali to dojemate kot paket boban? Ne smeta mi pitanje o visini, zato što mislim da je već postala navika da čuješ šta se dešava u fazonu kao koliko si visok, ali mahom dosta ljudi zna i samo gledaju da tom pričom probiju led. Kao wow, koliko si visok, koliko je vreme gore i zato kao samo da probiju led kako bi nešto postavili neko drugo pitanje. Kao ja sam mislio da si ti viši, na TV-u izgledaš manje, uživo izgledaš više i tako neke stvari, tako neke sitnice koje prolaze. Ali to je samo deo paketa boban, u fazonu, prvo si se stideo što si visok, a onda posle vidiš da ti je okej i da ta visina ti pomaže da budeš u košarci, ta visina ti pomaže da budeš u filmu, ta visina ti pomaže da budeš poznat, tako da to mora da prihvatiš. Boban, hvala i sretno. Hvala puno. Hvala. Evo ruku.